Anya laki din! Babaan iti panang tawas ko ken ka. Makita nga da sakit mo kabsat Leonor. Anya nga iti sakit ka kabsat Fidail. Sakit tinakam. Agsakit tinakam mo iti kabsat mo na rawat iti karnit baboy. Ha? Agpaysuday ta nga imbaga am kabsat Fidail. Nasakit tinakam ko iti kabsat ko anarawat nga agsida iti karne iti baboy. Agkalumpay. Adapay nakita ka sa bali a sakit mo. Anya pa'y kabsat Fidail. Sakit ti bulsa. Ti kayat ko asawan tawan kwartam ita. Ay agpay sumaninday ta nga imbaga am kabsat Fidail. Awan kwartak ita. Delikado dagito ya sakit no sana masigod kabsat Leonor. Anya nga iti aramida kabsat Fidail. Ay sumangan ta. Agparti kay ti dua pagasawa na manok. Kat isuti yatang ko kadagiti ingkanto. Anya nga iti pakainaigan dagiti ingkanto iti sakit ka kabsat Fidail. Isuti mangagas kadagiti sakit mo. Anya? Babaan day tangaramida kat maagasan ka. Sigay, mangpartiak iti pagasawaan a manok kabsat Fidail. Wen kabsat Leonor. Ilasin mo jay dalam kan batik ulang kat itag mo kanyak. Apay ngay. Ipasidak kadagiti gagayam kung ang sisit. Anya? Nagimasin heti karnit manok. Wen nga ron, Apong Fidel. Kaparparti ko naman. Kukwak da ito kimulti manok ah. Di mo alaan day ta, bebot. Kukwa ti albularyo day ta. Saan ka mo tapudpud no nga herbularyo, Apong? Shhh! Di mo piksahan ti agsao. Mga no ada makangag akaaroba. Kukwak nga ron jay kimul. Tapno jak ibagbaga ti sekreto, Apong Fidel. Sige, kukwa mla day ta kimol. Basta kukwak jay dalam, wan. Wen, Apong. Kanya tinasakit ngin ka, Moreno. Nagpatpat nagsakit ti tiyan ko, Apong Fidel. Kasta ka di. Hey, mabit lang ta agurasyon haktap no maagasan ka. Kano anya ti ibaga nagiti gagayem ko ngayong kanto. At dagagayim mo nga yung kanto, Apong Fidel. Ada? Anya nga iti langada. Jak mabalin nga ibaga ti lang ada tagungot da. Anya? Sige tarugya kung ti agurasyon. Konam. Wahihi! Arra! Shoto! Tatay! Ay! Mala, ilukais mo day tabadom kat iparang mo ti tiyan mo kanyak. Wen, Apong. Adto'y ti tiyan ko, Ay! Amo kuno apa yan nagsakit ti tiyan mo. anya ti makagapaw, Apong Fidel. Saan ka nagibulang iti taraw ni dinangan ka? Aday mapalasaan na makikita so pinagsakit na ti tiyan mo. Anya? Ay, dakas ti mapasamak kan no sana masigod. Anya? Dumakal ti tiyan mo akas latyan ti masikog anwang. Anya? Ano kaya't mo amagasan? Agparti ka iti pagasawaan na kaldeng. Ta iso ti yatang ko. Anya? Dua kalding ti maparte. Wan Moreno. Dahil tangamin ti kid-kid dawon dagiti engkanto. Anya? Agpili ka. Agparti ka iti pagasawa na kalding wano dumakkel ta tiyan mo akas latyan ti masikog anwang. Ay, agpartiak, Apong Fidel. Kaya't ko ti maagasan. Anya ti umay mo ipagas kanya, Emeline. Ay na, naggatal tintero abagi, Apong Fidel. Ay na. Ops, di mo unay kudkudutan tinagatal. Tama nga no masugat ti kodel mo. Jak maanusan ti sakit na, Apong Fidel. Hala, yasidag mo ti matam kanya. Awan, Apong. Ay, my gosh, delikado. Api, delikado, Apong. Anya tinakita mi ti matahak. No sana masigot ti sakit mo. Agramaram ti gagatal kat masugat amin ti kodel mo. Anya ti aramida, Apong. Ay, mabit lang takasaritak dagiti gagayem ko nga engkanto. Babaan tinangisit abato kat kasaritak ida. Anya, makasaritam dagiti kagayem mo nga kanto, Apong Fidel. Wan!
Awagak ti cellphone dagiti engkanto kat kasaritak ida. Anya? Ada cellphone dagiti engkanto, Apong Fidel? Ada! Kasla tao matla dagiti gagayem ko nga engkanto. Nagrawat da payamangan. Anya? Malata awagak idan tapno amok tiyagas ko kan kabalasang ko. Anya ti kuna dagiti gagayem mo nga engkanto, Apong Fidel? Masapul ti 12 ng itlog kan may sabigaw a pansit. Anya? Yada sabaw na pansit ti kayat da. Kan 2 litro a soft drink. Nagadumot ti masapul dagiti engkanto. Iso matikid-kid dawan da tapno agasan da ka. Adakan ka ano di mo patganti kayat da. Agagatel kalatan no awan ti mayata nga kanan da. O sige, agorderak nga roden iti pansit nga ada sabaw na kanjay litro a soft drink. Ay, naggatan. Ay rabin bebot. Kakasanan din yatang kwa pansit kan 2 litro a soft drink. Wen Apong Fidel. Tarasan ta, kaya't kunti mangan iti pansit kada sabaw na. Anya lakit din na Apong Fidel. Agapura. Kay bagbaga na lang nga mapan ko akasan dagiti na yata nga makmakan. Awanan ti ado pa asaw o. Ingkan. Ay, sos. Grabe ti panaguyak mo kabsat. Kelkelan ka. Ay, agasan na kumakabsat Fidel. Marigrigat anakon nga agoy. Uyak. Kano pa'y day ta sakit mo? Ay, di pa'y agtutubo kabsat. Yay! Nabayak nga roden day ta sakit mo nga uyak. Awan kabsat, sana ka maimimbagan. Ay, adan samot ng gamod kanyak. Nanta kita man tadakulap mo kabsat. Ato'y tidakulap ka o kabsat. Anya tidakitam itidakulap ka o. Ha? Nagamudan ka nga agpayso kabsat. Anya. Pinagabay ko ti dakulap mo. At saan nga agpada ti kaatidog, tagiti kikit mo. Ha? Ay, win nga agpaisaw. Kaya't naasawan ka't nagamudan ka. Ada nangasing kan ka. Anya kay taramidak. Tapno maagasa na kabsat. Ay, nas ka na kontrak, din ang gamod kan ka. Anya? Opso, ay. O, apay kabsat. Bakit mo tinanggamod kan ka? Ha? Kasado ti panakaamom iti dayta kabsat. Makitak iti bukal-bukal ti matam kabsat. Babae ti agparparang iti bukal-bukal na kiti matam. Sapay nagpangit a bakit? Anya? Ay, saan laday ta ti makitak? Anya pay kabsat. Baliktad ti alin tataw iti matam kabsat. Kaya tasawan day ta. Grabe, ti pananggamod na kan ka. Ay, no sana masigod day ta maunat kan. Ay saan? Ay, jak pay kaya ti matay. Agasan na kabsat. Kasla marigata na kamang kontra iti manggagamod. Anya? Ay, napigsa manggagamod tinangasing kan ka. Ay pangasim ta kontraom ti manggagamod kabsat. Hala, agsubli ka dito iti alas 3 ti malam. Apay nga alas 3 pay lang iti malam. Kat nagadumat nga oras ti isusublik dito balay mo. Kastoy nay. Agasan kahit eksakto alas 3 ti malam. Tanakapso ti pan nakabalin ti manggagamod. Anya? Iti day talang oras, ti panang kontrak iti manggagamod. Mangimot kanto matan ito pataparis ti lechon manok. Ha? 2 aparis mo't adadak kalabot iti arak. Ay, masapol ka di pa iti arak. Wen, pagbugok di arak tapno sana ka mabalsan. Anya? Nagtignay kan. Nas ka na mayatang kondyo pat aparis ti lechon manok. Ken 2 adadak kalabot iti arak tapno agimbag kan. Naggana sinjo. Makabartag ti arak Apong Fidel. Nabartag ka matan Apong Fidel. Di ka pa yun makasaw. Semat nga men. Iya. Upat aparis sa lechon manok ti pulutan ta.
Kendo atang nga dante ininom ta. Naulawak sika. Uray siya kapong Fidel. Mahulawak matan. Kaya't kunti maturog. Uray siya kapong Fidel. Kaya't kumatan ti maturog. Hala, maturog tan bebot. Agid data ka di apong. Saan? Inka maturog iti salas. Asyak dito'y lamisa. Nasakit mutlat na tinakam ko iti kabsat ko anarawat iti karni ti baboy, kabsat Fidel. May salang ti kaya't asawan day takabsat Leonor. Anya day ta kabsat Fidel. Kurang ginyatang ko tapno maagasan ka. Mang parti ka manan iti pagasawaan a manok. Kat itad mo kanyak ti dalam kan bati ko lang na. Anya! Ag subli-subli mat ti sakit ti tiyan ko, Apong Fidel. Kaya't asawan day ta. Agyatang tamanan iti pagasawaan na kaldeng tapno agimbag kan. Anya? Mang parti agmanan iti pagasawaan akaldeng, Apong Fidel. Wan mo rin, no? Agsubli-subli ti sakit ti tiyan mo. Agsubli-subli mat ati panagatang ko. Sigay, basta lakit di agimbagak. Nasakit na talaga ti tiyan ko. Aggagatulak man na apong Fidel. Anya ti aramidag. Ay katagasan ka manan a ibilin. Wala pong. Ay, jak manin maanusan ti kagatil ko. Nas ka na mayatangan day ta sakit mo tapno agimbag ka. Anya nga iti mayata nga pong Fidel. Pansit nga da sabaw naken. 2 litro a soft drink. Isa man iti mayatang? Ipakan ko kadagiti gagayem ko ngayong kanto dagiti taraon tapno agaasan na ka. O sige, basta maagasan ako apong Fidel. Aguyek akmatlat kabsat. Saan aksamat anaagasan? Ay may salat ti kayat asawan day ta. Anya kabsat. Gumatang ka manan iti upat apares ti lechon manok. Kendo adadakel abuti ti arak. Anya. Sika ano kayat mo ti maagasan? Di ka mabali na pilitin. Ay kurang nga talaga ti inyatang ko di. Nas ka naman ayunan. Tapno mabsog dagiti engkanto ang mangagas kan ka. O sige, inak nga rod gumatang iti upat apares alityon manok. Kandwa adadakkel abuti ti arak. Nagimas at talaga ti ata nga pong Fidel. Ay, di mo pigsan ti agsaw. Amang ano da makangag kadata. Saan da nga amo adata mutla ti magmangan kadagiti atang. Wena pong Fidel. Kananta diti kakaykaywan dagiti atang. Ay, mabisintan ken. Wena pong. Apay bibot. Anyat nakitam. Adda nakitak ang naggilap iti saan unay nga dayo apong. Amangan numata ti alalya. Ay, di takbot-bot nga. Mabutay nga kiti alalya. Ay, nagtagoom jay aso. Ay. Dangag pa iso alalya. Ay. Tumaray ta nga ruden apong. Ibati tandag iti ata nga kang kanenta. Taray bibot. Tingam. Apay nga da pulis ditoy. Moreno, Emelin, Leonor. Peki ka gayam nga erbularyaw. Iso nga ipabalod ka. Ay sana kapiki nga arbularyo. Di kan makapaglibag, Apong Fidel. Pinikturan da kayo idirabi akan kanan nyo dagiti atang. Anya? At ebidensya may. Gimastos kami pa'y tapno gimbag dagiti saksakit may. Ngumsan mat gayam. Isu arumbeng lang nga mabalod ka. Ay, saan? Ay, da kaya ti mabalod. Makawananda. Mga asiyo, agsingsing peta ko na. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag nga intay pinauluan. Irbularyaw! Dito'y drama tayo,
Anya laki din! Anya laki din! Ayan jay impagatang ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabon apaglaba. Kabaw aba bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya, Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Si kapay ti daganas na ngagungay. Ay. Anya teraramidang maring. Di ka lagbabain. anya kumatiibain ka tanaw. Dahil ta pa nagpadpadaom, kapabain. Makit kita tapusag mau. Apay, di mo kaya't ngagpapintasak Ha? Si kamot lat makakitkita iti pusag kaw. Imbag ko man na po daw tapusag mo ko hindi nagrugay. Mabalin pa yan apagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsaw iti kasta si katanaw. Umay ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta Anya ti aramidin tayo silad. Ay kat mapantag wielding alakay. Anya! Umay kan, ay sus, kartingam. Ay manjak! Nagpudaw. Umay kakidain. Ala ka nanang, apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ha? Ay, huwag nga agpaisaw. Ay sus, nakabraak laang gayam nga imay ditaw. Ay, anya lakit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't nga agpaisaon. Ay, kababain imeng anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, huwag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdyang aramiden ni nanang imeng ading kaw. Wan nga rod manong Eric, ay nakababain. Nakabralaang nga imalatiw dito'y balay. Siya pa'y lakumaata saan ako maraw ti panagkabaw ni nanang ading kaw. Sapay la ko mga rod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw? Tanay, bakit kinlakayan dagiti naganagta? Talo lakay. Agriin ka. Payaya maring. Tano lakay. Ay. Ay, sinabag ka maring. Nangay. Agwilding ta, tano lakay. Manjak! Ay na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta ko na. Manjak! Makabandog na ito'y bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko! Di mo pislin na ito. Nasakit, anay. Ay. Apay, adi mo may diretso ti Magna. Pari tanaw. Nakarokob ka mo itamag Magna. Sinalbag kiday, pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Kay, Dito anya. Anyat inaramid mo ya, pari tanaw. Ay, nanasam kami ni ti Wildeng ni Maring, paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay, expert nga Wildeng, paray. Uray lang matukol ti Wildeng rad kaw. Ay, mawata ka, unti kayat mo asawan. Pari tanaw. Ay na, sana all. Ay, makabandog tararamidan na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manawak nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak kaw. Agkakapsot nga may no saan ama kasida itinaimas. Ada yung pupok ko akawitan ni likodan ti balay nanang. Ison ati parachin nyo asidain nyo kinitatang. Ay na, agyaman anak kaw. Hay, Mala, makaamu kayo na mapan mangalay ti manawak nanang. Tanay, agap apuraak. papanam aya eray kanak kaw. Mapanag agtrabaho ananang. Maladaw akaon. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw-dawatag. Wow! Tinulaan ni Tib manok ti sidain ta, Maring bakay. Wun, tanulakay. Agigop ka iti sabaw, tapno na pigsakalatta. Ay, agyaman na ka. Makasidak manin iti naimas. Ay, uray may sa tibakit basta nalay ngaglutaw. Ha? Anyat kinunam tanaw? Akwa, di mo ikan iti sa bali akay papanan din bagak Maring.
Di kaya't ko asawang ka oray may sa tibakit. Basta nagagait. Nagadupay la sasawom dita. Mangan takit dain. Agpapas ka mangan. Tapno na pigsaka. Tanula ka ay. Agriing ka. Apayaya. Sumango ka man kanyak lakay. Apayaya kunak. Di na nga rutan likodan Sumango ka kuna mag. Di mo disturbon tepan naturog ka. Ay nahay. Kadigdigos ka. Ay. Sa bali manenday ta. Nagbanglo at lakay. Oray niya ti bagbagam. Kita enak. Nakasando Ay, agpado ka. Agwilding tangarutan no lakay. Ay. Di naksapala na inagpudot. Jak kayat. Ay, umay kakitain. Nagado pa lang artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak. Nay, apayan, paritanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatiddogan na sinay dayta, paritanaw. Anyat pagparpariko tamaya, paray. Ay, makabandog tagwilding pare Agustin. Anya, kayat mo asawan, rinabii ka nga gwilding. Wine, nalabas ni Maring. Ay na, una yan, sana all. Ha? Hanya sana all, makabandog. Di kayat ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't, paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Ay kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga kakapsaut, paritanaw. Apay ti pato nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau, iming anak ka. Jakmat masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asikat ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ala, ingkay mang tiliwan iti patok nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, agyaman na kadakaw. Jay kadakkelan ti tiliwan nyo. Tapadigwan daktulangan nanang. Ay, umay ka mga nang tanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Danta ya bakit? Adubo akar na ti pataw. Naimas. Ay, naimas man ti si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gayam mabisin. Na, apay ngay lakay. Ibagbagamit ay mabisin ka. Nagmerienda kaon bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mangan ano kaya mau. Jak pa'y kayat ti mangan. Nay, imalatiw ka magditi balay tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV ere kanak ko. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito'y pailaang balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat agbuya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ka no apay adito'y balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklikli ka lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta, no pag si Danak itinaimas ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau eray kanakaw. May itay dito'y balay nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y nalalakay. Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmalaman nagbuya ti TV dito'y balay. Napanan na nga ruden ngay da jalak-lakayan. Amangan no at dalaang di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaang di tatang. Ito sa pulinak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito balayo anak. Apay ngay tatang,
Adda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kayat ko lang tisaan pa'y nga gawaid. Makamu kayo, tatang. Nagapu ako ni di balay da manong mo nga irek. Di magasa la dito'y balayaw, tadyak pa'y kayat da gawaid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ko. Mala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang. Apay ngay pakala nga agaway tanaw. Ha, ay kuwa. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasam, rabi kan nga agaway. Alas 11 itirabay. Baka turturog ako na. Ay, san kapay amaturog, tanaw? Apay nga'y. Mangan kapay. Ay, kuwa, nabsugak. Nanganam, tapay anapsugkan. Ijay balay da imeng nga anak ta. Anya, Ijay kamarin ti pagturugak. tapay nga ijay kamarain ti pagturugam kat addamad silid ta. Jak kayat ijay silita pagturugan maring. Tapay nga'y, Madalal yay. ay sinalbag katanaw. Saksamat ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Alak, ijay kasilid ang maturaw. Manjak. Ijay kasilid ang maturog kunamag. Di ka nga ron aglaw Sa anak metatulag. Ay, di ka unay ag problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagparpari ko tam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka, paray. Naranggas. Ha? Anya naranggas asasawang, pare? Jak mawatan? No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Iso alikliklikak. Agtalawak to pa di balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo, paray. Pag sidanak itinaimas ni Mareng, hanggang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan, pare Agustin. Jaklay bagbagaday ta kada kayaw. Ay, piman ka mangarod ano kasta, paray. Wan, paray. Ay nadimandeng ni Mareng nga asawak. Uray sana kung nga agaw awin, iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatang yaw anak ka. Saan yaw nga ilamang? Saan mi nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay nanap na panan na nga rodan nga ay. Natay samatan. Saan anatay ni tatang? Ay, amangan nuad dala na panan na nanang. Ay, hatak ni tatang yu anak ka. Diyak kaya tama po ka itibiyag ka. Nanang. Matayak no jak makita ni tatang yaw anak ka. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay natatang, adda kayong magayam dito'y kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asapsapulin na kayo ni Nanang. Ay, jak pa'y lakayat ti agawid, iji balay anak kaw. Jak kayat ti manding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit kan lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anak kaw. Ala, urnusin nyo ti bagbagiyong. Agkabawon ni Nanang, Tatang. Nasken ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung meten kenkwana dayta. Nakakaasin ngagsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya? Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo ti bagbagiyo. Awan mo tinaunag arason? Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya kan maring bakit. Mabanuga mo nga ngagwildeng. Anya? Uray na minusan ta nakabailan ka ipili mo, mate. Agunget ka pa inudya maaramid ti kayat mau. Ay na, pasensya ka matan at ano lakay. Lambing ko lang matday jay kat. Ay, I love you. Ha? I love you kunang matan kanyak. Tapno pistan lakay. Wen, maring bakit. I love you tao. Ay, agin narakop ng aroden at ano lakay. Di kan gumurgura kanyak. Wen, bakit? Di kan kagura.
Wenno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.